Embau okati talanga kina na beba kendo nui ni tevi tana tui ena nona ker aminoni bale titea mananganena. Kalaki baka puna sara na beba kesaurarataki. Saseng ni tobu binaka menda baka edora se baka edori bikianda bale tana kiana rebu sarui baka tamer sarnga ena nonda bula yang dundua na nonda bula baka bubale wat kena ndela ni banua raramba enda bula kina. Ena bosa kere sa soma bo tema senga nanganengu ko ni tauria uba kokoa sa senga ni ndondonu medaka na kaongo Isireli ko ni dakaba na kabi baka torosombuta kiongo na tikina tin katolu tukuni kina oyau me kota kibei na nongu baka mandota kiongo keiko ona baka endona lielia Isireli. Au kerea mo bosa bona tui ni na siang ni mburte ki iau veiko okoya. Tikina tin kaba sa sianga ni berongo da nandomona balata ni sa kauko adake sangai tauri te ama bakokoa ka kudubi koya. E baka tambui baka lau beir na Isireli na itobu ni beba kesaurarata ki baka ngo ena nan radurumi bakokoa na ngone alewa ena matai ni ngona, ena taundaku ni baka mau. Ongo, e baka sausteki na endo na iau baka maringgeti, ena lom ni bu bale baka ciu, katiku bitamana na kian lewa. Nanana tambu, sab-saba, kaseng ni baka dadani na nanam bula, baka ngone lewa endua, me adoba nam bula baka wati. Ia, ni boroki na lawan ni bula baka ciu ongo, sabir kotor taltunga na ibaka rau me baka edori. Oya, me satauri aleo ngotangani me watina kasoma endona wasiniau vitamai alewa. Na tikinongo eseng ni bia baka edoro aminoni. Tukuna tikina tin ka ono, satukuno tiama bua, me kuasara, na dhani nomu baka talayau, ena lea budake me na dhani nomu kudubiau. Sasenga ni bia rongodi koyo aminoni. Tikina tin ka vitu. Sa kadibi ramenandau ni bingarabi, katukuna, raida, me kautani na ilongo mai biau, kabakota na katumba ni sala koyani. Isa, ebunga era dola ngalu-ngalu na mosi, kina bimbi ni bebak sorarataki, ebaka durbira. Karangan rebutu na beto koni, kena bebak ngui ena buku ni beka era la kuduruma. Sakadi bikianta na madau ni tambangon ni ambaki ongo ena tolu na baksam bimbi mendangaraba bata baka ibaba ko solotu baka bubale ka baka song talenga baletana itoba baka loloma ni bebak saurarataki sa baka idortiko beir na marama kena malmalumu. Matai menda baluta bakokoa na itobo ni beba kesaurarataki ke desara. Kena karua menda betal no takabak totolo na beba kesaurarataki mai bale. Kena katolu kai tintini menda kota wana kalau na nanda beka kedenga me maroro kenda mai beira nandau ni beba kesaurarataki. Matai ni bakasam. Menda baluta bakokoa na itobo ni bebak surarataki kedesara. Nutoka rua tak talemanda. Menda baluta bakokoa na itobo ni bebak surarataki kedesara. Sandu na tabimbimbi na kena baluti bakokoa na itobo ni bebak surarataki kedesara. Go na kena sutawa. Bebak sausataki non rambula na marama. Kena malu-malumu. Na bebak kadadani. Ena non olama ni bubale. Betiko-tiko. Kena beba nuwa kedenga. Na tikinongo e kursa tikina. Na besala ni baka utuk-tuk sara. Ena bulong odi. Na kena baka edori. Na betobo. Ni beba koloma taki bakongo. Endo baka numi telenga. Na kena dala baka bola tambu. Se baka lawa. Ni buru-burongo. Na kena baka edori. Na beba kesaurarataki. Kena rambai lebu. Na kena rebu-rebu kedenga. Sokat telenga kina.
na kena bakadori. Boli kadolati ngalu tu, na kena mosi, na oda ibaka sama, enta usala patakaya. Ongo eko butikina, na bibak sorataki, baka yalo, baka yango, baka sama. Elo manda, ena bika entangan reba, sebina kata. Atikinongo, etangi da kata tema, ena nonda lesoni, ena buku ni beka, enda ulako durumi, ena ngau na baka dorkina na bibak sorataki. Sasenga ni birong ava minoni, na nona kere o tema, kabaka buna, na nona kudubi koya. Ena loma ngani nona bale. Era kilana ndo ni bingarabi, e bale, na bika e baka duri. E tete ya ni bubale baka tui, kambau ya dova, na banura ramba o Israeli. Sasenga na itobo, mendabaka mbulu taka, iya sakili bekenda, kere sarane baba ko solun lo tu esle. Menta baluta ba kawa. Na beba ka sorataki. Kena be matanggal kere sar. Ongo, me maroi kina na tambu. Ndokai, kena ba marenga tinimbula. Ni sol ni kalau ena lo menonta bu vale. Endau beba ka mabotaki, na beba ka sorataki. Na kene wale kere sar. Sama bokin na yalo. Na yango. Na baka sama, na be maluai, veo kani, era semati batakai. Ongo yo katkina, e baka dora, okoya e baka dora, na be baka sorataki, ke ikoya, e baka dori bua, wilikina, na be baka niraramba. Na mabone tema, e baka madalataka nonda lesoni, na be ka e baka dora. E na tikine tin kadewa, samboroyan ang rausa, o tema kan basuka na isulun turoka eto karatiko kan biuta na lingane uluna kalako yani ni satangi bakararawatiko natikina rusu ngabulu sa tarungi ko Absalom nanganena samuderiko ko aminoni nanganemu mo tauriko baka malua nanganemu o ko ya nganemu mukuni ko tasara elomamu nakaongo satiko ngana bal ni Absalom tema sabakaki na nabi kaya bador aminoni ena tikina tini kalima sa daba kalebu na loya minoni bitema sa lebu da kena da mena non domoni ko eli sa tukuna ba aminoni motu da ke kalau kutani ena tikina tin kabitu sa kadibi remanan don bingarabi kutukuna raida me kautani na longo mai beyau kabakota na katumba ni sala ko era mabuat talenga na beokani ena beba ka sorarataki me baka ela ko duru motevita kena bika baka da Absalomi kena non lawa sarlebu kanon da baba ko solen lotu le non da bubale non da tokani ndundua se baka bikilai era loko duru mauti na beba ka mabotaki ongo na itobo ni beba ka sorarataki enda baka roti na buna ongo menta baluta ba kawa na itobo ni bibak sorata kel sara me munduki kina na ibala bedi kina bibak mabota ki bakongo enda ubak lo berata talenga na bibak sorata ki kina bibak matanggal kel sara ongo na bika itu sana ko tema ena non talesoni sasenga nanganingu kuni tawrau ba kawa sasenga ni ndondonu me daka na kaongo e Israeli kuni dakaba ba mutur sombongo yau me kauta kibei na nungu mandu wango isa na bosa ni kerkere nendua bara ulok di rumah na itoba lo baka lo birata ki bakongo kasenga ni tubu ana kawa me tango maki koekina adaka baka buni ena loma ni bale na beba ki sorata ki iya ratu baka rorongo tumba nandau ni bengarabi kawaraka na nona kadibi merambil kita tema kitumba ongo na itobo bibak tur sembutaki ka bibak mandu atak dina ka bakal lobi rata ki non bula baka ngone lewa kana tutu bakul bentui ne tema e sirili sa senga ni kino daraw tema
na vei kai baka dori boa na tikine tini kadiwa samborana na rabu saya uluna kutema kambas basuka na sulu duro karoka to kartiko kambiu telingana na uluna kambiu kalako yani isatangi baka rawatiko kemuni non de baba kosolen lotu e bunga sabaka lolo birata kioti non rambula kena non rabu bale e nai tobo ni biba kadada ni bakongo enda sakadivi e nai tabi ni kena baluti bakau kaua men munduki nai tobo ni bebak sorataki veira na marama kini malu-malu ngori ni mata ni bakasama ai karua ni bakasama ulutanga menda vital na taga bakut tolo na bebak sorataki mai bali to karua taktal manda menda vital na taga bakut tolo na bebak sorataki mai bali na vital na ni bebak sorataki esando ni tabi bimbi menda bakadora bakabu bali ongo me bukiana kana rungo di bak matata na be kai bakadori kami setai bakuskusa na be bakalobi rataki enda ulak durumi na tikinongo esing ni bakadora tebi tana tui ena lo menono bubale ena be kai bakadora aminoni be tema ena italno nonda lesoni ertondi dolata ngal bolingana mosi rarawa kena dunru ena lo menono to bubale endo baksu tu mutale sona lenga kena maboa na be kalo lobi rai baka dori be kenda ongo na be kasa mulo di absolumitu niot na be baksa rataki abaka dora o amino ni be tema be baka itukuni na tikine rosam karua kena rosam katulu ena tukune ena tikine rosam burkawalu ya tu bala ka mai baka bala absolume na be kame na baka dora Pia minoni kena sala meda kata kina. Nabi talanoa esal ni kena rawati. Nabi bakadingui, be busbusoti, kena be dingomi, bira era baka mabuataki, eni tobo ni be baksora rataki. Sasiang ni ngau narawa nabi talanoa baleta, indau sikobile stal kina, na yalo ni bika kabakadori. Inda bak tumbura na lama bimbi kena tangi inda baka na numi na mosi elak durumi sati lama lotu tema na beka elak duruma be baka itukune na tikine rasa ngabulu kemuni na itumtumbu kena ndani be susu menda vital na taka bak tolo na kena baka dor na be bak sorarata ki mai bale sanda bak sutu metal na lenga ena ngau na singani wali si vital na takina bebaka nabika engai laki baka doro Absalome be amnoni nabital na mai bale sasal talangani kana boluti na itobo ko ni bebak saurara taki per na marama ker na malmalumu ngona sal ni kana marroi katangu makikina nondumbula eseng ni kinda bote bitana nutui na ivandi ni amnoni na lubena baka kino tema ena nana laksibita na bonendu don memoria ongona tikina me vital na taki baka mumatua ena kena kindabi na ibuni ni bibak sararata ki kena banua me ka kon lakobi dinangani satu itu nana bosa ni ala na kalobete vita ena ngusina dai na parufita sa ni kota tai nana ndei tabi ni bibak ruta ki mai bale ena ngonongo enda sala ke rumah amen ni bakasama menda koto buana kalau nonda beka kedenga memarroi kenda mai bir nando wi baksura rataki saitabi ni tamata kedenga menanu menakalu ongo mebuke ni bakarau saitobo ni nonda bula memarroi mai kina na bosongo na wi baksura rataki na tikinongo enda bulida ena nonda lesoni ena karuani samuela wase chin karua tikinen dua kina rusul kalima ena nona bakador bakatek koya sarangau tevi tana tui na bebak sura ratak kena bebak mati saseng ni maroi koya rau na nona itutu bakatui kena bi matanggali ko ken sara iya sabako ringan na beka sabosochkin na profita o nedani satu kuna o tevi tabi nedani au sai balbala da bitioba
Satu kuno nedani vei tebita. O Jehova sambil tekan na nomu ibalbalda. O na senga telangani mate. Ia mbeleta na kau sada kaba. O sa solia kina beir na meda. I Jehova mera bosa bakadada te koe kina. Na ngone telanga sa sudu beiko ena mate. Na bibak saura rataki. Kaya na bibak matei. Sabaka idori serangan na loman ni nonda bubale. Nonda lotu. Na banua. Na matintu. Esenga ni lasu na kalau. Ni beika nga enda teibaka. Enda nanduita musuka telanga. Kaya baka enda ndau baka itabi. Ena bibak saura rataki ongo may bale. Iya mo baksama baka rua. Dendu ay natakabalibi ko na lubim. Kemni na nung tokani, pakitambang ni Leo ni matabi tokani. Sangaw na binakongo. Menda sulian ng tambula buwan na kalaw. Onggo na bikay totoo na kanabuk o Solomon. Wir na itambang ni Israel. Mona numi ko ay kambuli ko na bingong na ninom tumbudake. Mo tamata mbula mai. Ni simber ni ada mai na bisingan rendre mo sabi ito kuna. Au sa sinrawata. Au sa bude sa. Au sa andanda tu. Ni sedila chiko na singa. Na bula. Na kalo-kalo. Ni simber talan lesu may nao. Mesa tau talauda. Na kalong duang-duang nga. E na raw ni bakadora na lomanda. Ito na ko Solomon na buku. Ni saitabi ni tamata keda nga. Mendarerwa kana kalau kamuria na non ibunaw. Onggo na bunuay laki bakadabarikina. Nabi tutu na kibir ni tambangon ni Israel. Na ibola ni daw bunaw. Sabang ko na kini rorongo. Mendarongo dasar ni dabdab ni kakeda nga onggo. Morerwa kana nom kalau. Mumarro na non ibakaro. Ni say koyo onggo na itabi tu doko ni dona tamata. Nakalo na kay bakalewabi na kana zakadaka ebi naka. Kena ka eda. Onggo na itabi menda nguraka. Kabaka bimbitaka. O kenda na itambangoli na ngonongo. Morerwa ka na kalau. Kamuria na non ibunaw. E na mararay kina na non tambula. Ni beituberi. Wakayalo. Kabakayalo. E nanggay baka unggetsi na non tabaka sama me sabsaba. May nakena etaw sabsaba. Wakayador na itoban dodonu. May na itobo tawa. Na yalo binaka, may nakena baka unggeta na tamata yalo da. Nituda kina nongo itokani, leo ni matabi itokani. Menda zaka taka baka ukoa na itabi ogo. Menda rarabaka na kalau, muria nona ibunaw, ena buiban wakeda nga endala kukina. Ena baka buia na nonda mbula, na nonda bubale, nonda itiko-tiko, nonda isongo-songo, wambimbi, na bunolo maningo oviti. Sarabaka rochi na nontangas, uira na nontangas randam bitungo. Na dola itabi, ena bindel ni ngauna, kanta sakadibi ni tambangone, menda baka murmuria, ena baka mbauts kalau, ka baka malumulum tak, na itobo ko kongo, na bibak sauraratak. Ongori, na ikatul nonta bakasam. Ay tini-tini. For the Adams family that are in attendance today in our congregation, and for the non-Itoke speakers, I would like to briefly sum up my fellow youth's points before I proceed to conclude in the Itoke language. Our theme, evangelize, educate, and empower youth to have faith in God and reject abuse and violence towards women and the vulnerable within our homes. The sermon reflects on the tragic story of Tamar, daughter of King David, who was violated by a half-brother Amnon. The events in 2 Samuel chapter 13 unfold in the aftermath of David's own sin with Bathsheba, showing how the consequences of personal failure can ripple through an entire family. Tamar's story is a sobering reminder of how unchecked desire, poor counsel, silence, and lack of spiritual leadership can lead to deep suffering. It challenges us, the church, our families, and the communities to take a stand to actively combat abuse, speak openly about it, and seek God's protection and guidance in creating safe and loving environments. My fellow youths spoke on 3 points. The first point, actively reject all forms of abuse.
Abuse in any form, whether it's physical, emotional, spiritual, or psychological, is a violation of our human dignity and must be condemned. Amnon's unchecked lust led to a premeditated act of violence enabled by his poor advice from Jonadab, his first cousin. Seeking counsel that affirms sinful desires is dangerous, especially for us youth. We must pursue godly wisdom even when it challenges us. The church must be a place of refuge and justice, especially for women and vulnerable individuals. We are called to be vigilant, compassionate, and courageous in confronting abusive behaviors wherever they exist. The second point is that we must talk openly about abuse in our homes. Silence allows pain to deepen and justice to be delayed. David's failure to act after Tamar's assault led to further tragedy. Absalom's hatred grew in silence for 2 years, eventually leading to murder, showing how unresolved trauma can breed even more sin. Families, we must create safer spaces for victims to speak, to be heard, and begin healing. Spiritual leadership is essential in our families. Passive parenting or leadership can allow sin to flourish. Open conversations break cycles of secrecy and shame, building homes rooted in love, respect, and safety. And the third point, we must bring everything before God for His protection and resolve. Sin must be acknowledged and confessed. Amnon's refusal to own up to his own actions led to deeper harm and isolation. Hatred, like Absalom, corrodes the soul and leads to destructive choices. As Absalom took revenge on behalf of Tamar, we can only pray and remember that vengeance belongs to God alone. David's spiritual leadership weakened after his own sin, showing how unresolved guilt can affect future decisions. Understanding biblical culture helps us interpret stories like Tamar's with clarity and compassion. God sees everything, even what is done in secret, and offers healing, justice, and restoration to those who seek Him. A final encouragement to us youths is that young people are called to remember their Creator in the days of their youth and to live lives marked by righteousness, courage, and compassion. Tamar's story is a call to action, to reject abusive behaviors and stand for truth and justice, and be agents of healing and change starting within our own homes. Youths, you are not too young to make a difference. Let your voice speak for the voiceless, your actions protect the vulnerable, and your faith lead others to hope and restoration. However, we can only do this by coming before Jesus, the answers to all our prayers and the solutions to all our troubles. Nimi bagdabari no te bunau, ena la matakongo, e tulu na baksa bimbi, e rawaseti ko nogi tokani, membeleta na talno kay tema, ki amino na nganena. Naimatay, menda baluta bakukua na itobo ni bibak sorarataki, keresar. Ongo me sotaba na kena basa usataki, no drambula na marama, kena molmulumu, ena biba dadari, no de bibu bale, bibu no nidakdaka, kena bibu no kede, ente bengrabi kena. Na bibak sorarataki, etu na keni rebu. Na bibak sorarataki kede ndakaba, ena lesubi kenda talmai. Oya na kambibi, ndo dono menda na numutiko. Na itobo kukua na bibak sorarataki, e bibak mabotaki. Kabaka lolo brataka na biya sini bola keresara. Bakayalo, bakayango, bakasama, kawambibi na londa biokani. Ebunga tu na biya matanggali abuse, me bakasaba mbal tego tiko. Na physical, me bakana domestic violence, kana sexual abuse, emotional, financial, kabatalaki na verbal abuse. Me bakanda rede tiko, ena londa tuku na news. Nira sa bodi talabala o irmadanga, erbang taka, erbos taka, na bika, mamletira no ritokani. Saban din tak ne ken rebu ni talo no telesoni eno de mada eno de lesoni go kabatala kina eno no de bitulomani na kaungo na biba sorataki etu ena sana rorwa biko biba sorataki kabatala kina biko e baka sorataki to the perpetrator and the victim or na victims na tiko batikira na kaungo ke baka sengi ni guslivi ena atinga na ngona ena dombasi katak mai na bika lak druma kana pa musekin vale una londra yo erta la perpetrators na tu bira na be kaungo endo kambiter tu kanon revol tuku na be karaba ka dora vitalenga ra no daba era lokina na keni karua men da vital no ta wato tolo na be basura rata ki me vale enda reda le sori na kana ngalubaki tu na be ka da kabu aminoni me ruona mbaki senga na soro se visuru bag vitadini senga na visuru bag binganeni e senga mata na visuru bag vitamani me vitevi tui karsana no makede ni san laku tinga ngona era san dingul da bangame na beka baka dor aminoni me adop sara
I lako pasori na lambati Amnoni ko Absalom na tedina. Ongo mera bakro tekina na vital no esal di kana rauti batotolo na biba dingui biba sosoti kana bidingo be ira era bak mabotaki. Se baklo lobira taki ani tobo kukuan biba sorrataki. Ongo na bika ndo baka duri me bukei na talo daka enduana na maboa se na bika e bunitu en lumana. Na vital no sa sal talangani kana baka deudi ne tubutuba me bolutkin ne tobo kukuan biba sorrataki vera nonda marama kira nonda mulmulumu. Ongo mera bakaro tekina leona de bubale ana bika mera baka dora mera marroikina no bula. Endo tubala ki baka mangosa se baka dora baka sauri tungana biba sorrataki bang bimbi ana ngona ndo ba takina na wenganga se na weningunu ne biba matintaki. Sam bimbi kina na kana vital no taki mera no de kilane bandi endo baka ngataki kena bika mta baka dora eno da tangu magamekina. O sa baka masu bikenda ne tambangoni ke kenda enda tiko na soklo na mta kuna tendai. Mendando tal no tak to speak up. Mendo talo daka ka dembra kamai na bika e bunitu se bunim balau sartunga en lomada kene londa nama boa na mosnialo kena bika ke deso blata ke bakanda community nga en ava ngamen dona ngona en ge kadamboti me baka hado bi Absalomi en non de lesoni na singa na kadamboti na kene walin dondonga me baka sakati ko chisu kena bika en don me baka dor baka kina medan do baka dor na taka bibi ni bebu yaba me baka dor ko chisu na itobo ibi baka bibi na kati kena bibi baka todo taki me baka me otake kina non de biokani bako sibi non de biokani bubale kena katolu me da kota bona klo non de bisinga kede non de bika kede me marro ikenda me beira no do bi wasora taki ongo me bukani baka rausi tobo non de bola me da marro kina me na be mbol kede nga o kati kina bi wasora taki edin dira tu na bi wale baka burbura era bin tonga na betamba na biti yo iko ke on dorkla o tisu ndonga ne wali bina ka tunde ndondwa ke na biba sorarata ki e ado tiko nonda bunwa ngongo na kalon ndonga ituwa na koko me buki kenda ena bika menda baka dora era nda marrikina me bira ndo bi wada dani e tikni bulni burubura enda tikene tobo ko kongo bayanda singra bandwa ni dalebea era na tiko na tamata tamusakani era na biba sorarata ki se era na biba dadani ke biar mandana kan raboleka seira ti kwata mi balle sa kili menda baka bimbi tak na tambangon leoni mata bitokani ibi todok non de tabi non de rerba kana kolo kamurre tinga non ibuna osa babo masubika dan tambangoni ke kende kede menda lakotani mena zaka taongo bi wasurrataki mbala te baka da kabatinga ena le subika ndama indonesinga abi tobo ena do baka dortiko ena marrikina ke bakanda ding tak chisu ena marrikina non de bula ena bitu bernelon neltam ena kena bako ngeti na baka sama sabsaba mena kena eta sabsaba baka dorni tom dondonu mena tobo taw dondonu kene balbal sengen yalbenaka kene balbal kedenga yalbenaka mena kena bongeta ne anoda meutinia ni dami bakta bar non do bunau ena mata kongo ena sabar num tal ni tabi bimbi tabi tambu enta dola tiko ni tambongoni en lom ni lut ni tal no ke tema esenga wala ni tal no rawa en bol tambu esenga wala ni tal no rawa en bol tambu ye ndona kadi mi andra kina tambongoni ngonongo mena do tuda ke mena bulu tabaku ko ni tobo ni viva sorrata ke kedenga batin kadana tamate ando ando mena marro indo kai kolomani en abno da benga de tukina mena do bosso bondo donu ka bosso ndondo ina singirani bambula ye ndona tamata tamusakani mena viva sorrata ke ka tambona ke tenga se bangalu tiku no be ka ndo me talo dek mai kamenda sulia non dan bula kede ka kota non dalenga kede be chisu mlatini chisu ndondonga e rawni marro kenda ka bag bula kenda bena be mabo kede e tiko lomanda kime misabe bulai ne tambongone ena matak bana tendai medando lako ena rarama e Kristo medando bosa ena dina kasenga na bengulubi kamenda bukea na kena tarda ke no da bibu bale kena be tiko medando marro kena nambula non rabul namarama nangone kena mulmulum menda bakador ni tabi kedenga eno yallo loma lewandon dono ken sabsaba menda bakambota ina visa undina ena tekwe non dimbula non de bubale ka batala ki non doluto ina tintin ni ka kedango se chisundo donga ne wali lenga biba sorata ki ko ngane wali binaka ke wali tunde indondonga ena adni kolon tamanda ndalu ben Jesus Kristo kenel tambu amen kram de sumanda masu ki
Kami bisa talota kanam di posa na lo menam di ciko tambu nam tagu na tendai. Ora na lo bem ni mem kalulib. Kami karani lo mitalam di posa mka kuntal wale. Meratara na be ala ndur tiko sombe ka na be ka pio kadi bolak ni mem kalulib. Kami sa karya merna terai merna pagambulai. Mena cekin un be ngobi nam tagu na tendai. Ditengo meninggan masu dalam cengawi kimnya dai cisu Kristo ni mem turanga kani mem pagambula. Amen.